بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. باب صفة الحج ودخول مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج كربي غتا أدي مكة كليفان ودودا غتم ننگي باب مي ورديغو حديث مي حديث کے معنی ارغون مي حرم كياني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما الله رسول الله جابر غفانو کی بن روایت من کلیفان ودارونی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قرمتكا نكما داگن فيه فخرجنا معه فهي حرم سكلي غفانا اهغا نكبت جيم حتى إذا أتينا ذا الحليفة أي أحرم ذو الحليفة كيون وادية واصل وجههم الداندن هندوغا فولدت أسماء بنت عميس هندو أسماء بنت عميس ركوا وداعين فيه أي محمد بن أبي بكر آگين أبو بكر غفانو أبي كمالون أي أسماء كمانا إيرو النبي آلس أبو بكر غفانا أي محمد بن أبي بكر آگين كمانا ركوا وداعتي أن ميقاتها ذو الحليفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان حديث القرآن اغتسلي فم وراشه واستسفري بثوب أدي فتيغندكم بندو كلاشه وأحرمي أدي إحرام بناشه إحرام بندوين حيض وريابس أدي نفاس وريابس طواف نقربين جيفلقوس أدي إحرام بنار. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة غور مسكتوغا نماز قربا فيه ثم ركب القصواء دين كليفان کے جمل کو اي قصواء جمل کو کیا نان اي قصواء سوار وڈاگن فيه کليفان کورين حدیث کا بیان وہنگج کليفان نماز قربا فا ذو الحليفة كليفان إحرام بني واهكا تلبية بدار وإما فرتان فتة لبيك اللهم عمرة وحجة. دمي جابر غفان ميداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا السوار وداعن بيدا يكون وادية كليفان فابا وداعن في هندو أهل بالتوحيد توحيد كلمة فلون كليفان إحرام بننا فيه بدارويه لبيك اللهم لبيك هدابر اسكلا کوئی میڑا عباد اللہ کے حضرتن حاضر و میں لا شریک لک عباد اللہ و شریک کنوے لبیک میڑا حاضر و میں اجابت میں عباد اللہ ان الحمد والنعمت لک ادی امها حمد تعریف کا ہریہ نعمت لی بوڈی من عباد اللہ شے والملک ادی ہریہ ورکم وس لی بوڈی من عباد اللہ شے لا شریک لک عباد اللہ و شریک کو باوریہ کنوے حتى اذا اتينا البيت دين تمنى من جفلا واصل وجهيندو استلم الركن يكليغ فانو حجر الاسود بوس دفافيه فرمل ثلاثا دين بار هنگا فيه تيمبرو اي رمل هنگون اي تيمبر بار هنگو ومشى اربعا ادي مدون هنگا فيه هتربر ثم اتى مقام ابراهيم فصلى دين كليفان مقام ابراهيم غاتا وداگن اتانگا دركون نماز كروا فيه طواف دركوي ثم رجع إلى الركن دين علوم وسكليفان حجر الأسود وغاتا وداعن فيه فاستلمه دين كليفان بوس دفا فيه مهر مي حيبرو همكوفا حيوانا بروغانو جهن حجر الأسود دماغ ماد پورا كهم ين گوتن اس مقام ابراهيم غاتو گدي ركوين نماز قران جهني دين اين بوس ديوين كمن هيوانيا علوم بوس دين اي سنت مستحب كامه فاستلمه دين كليفان بوس دفافيه ثم خرج من الباب الى الصفا دين كليفان گفلوگ حرم فلوگ دورن نکم وداگن فيه صفا يا ديمال مهار هنانه مسكيت تريگ صفا صفا مروه دفر بدا. فلما دنا من الصفا دين صفا فربدا كاري وداگن فيه هندو قرأ كليفان مي اي كي بدال في ان الصفا والمروه من شعائر الله هم كربن صفا فربدا مروه فربدا واهشي الله سبحانه وتعالى ಗೆ ಶಿಯಾರ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆನ್ನೆ ಎಬಹಿ එකලාಂಗೆ ಲೆವ್ವಿ ಅಲಾಮಾ ಇತ್ತಹೆಗೆ ತೆರೆನ್ನೆ ಅಳಕಂತಕ ದಲೀಲ್ ಕುರಾ ದೆನ್ ಅಬ್ದ ಬಿಮಾ ಬದ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಿ ತಿಮನ್ ಕಲೀಫಾನ್ ಫಟ್ಟವಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಟ್ಟವಾ ಫಿತನಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಫೆಟ್ಟು ಇತನು ತಿಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಟ್ಟವಮೆ ತಿಮನ್ ಕಲೀಫಾನ್ ಫಟ್ಟವಮೆ ಮಿ
kalima kiyuma ki mustahab wegen wa kame mi ay kiya fa mi kalima kiyuma ki mi kalima ge murada ki Allah fatta fe wani sofai ema hingam ves faran jene sofai Allah subhanahu wa ta'ala wahi Quran inna safa ema fatan sofai ehem wegen mi hadis ful Quran abda bima bada Allah bihi timan kale fan fatta wa me Allah fettevi tanu ei Qur'an ko Allah fatta fe ni sofai ema sofa farbadan hingam faran فرقي الصفا دين كليفان صفا فربدين أرا وداعن فيه حتى رأى البيت أي جفلو فيني وداعن فمدان دين جفلو فينن دين إيرون أي مستحب ويجن واقعنا فاستقبل القبلة دين قبلة كريمة لا ابن إبهي جفلا دين كريمة لفاف فوحد الله وكبره وقال الله توحيد بيانكو تكبير بيانكو رفاف إبهي لا إله إلا الله الله أكبر den vidalwi la ilaha illallah allah akbar vidalwi faden vidalwi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma nabi alqam be mon haggu wegen wa ehin evves ilaha kun we wahdahu wa kalange ekkawante la sharika lahu wa kalange evves baveriya kun we lahul mulku huriha verikame haggu wegen mani kalange ate milku wegen mani kalange ate adi huriha hamdu ta'rifin libiodigan mani kalange re wa huwa ala kulli shay'in qadir kalange huriha kamegge maccakula dumante wodigan waras kalange la ilaha illallah wahda allah allahumma nabi alqam ve mun haggu wegen wa hen evesilaha kunwe kalange kawante anjaza wa'da kalange wa'du fulu kalange furihama kurawwi wa nasara abda adi kalange alayan kalange madad kurawwi ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hazama al ahzab wahda adi gini kanya lashkar tabbali kurawwi ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات mifadain tim fahar vidal wefa ekalefan dua kuravie den beenun dua ebar ginairwan den kalefan madu kuravwan hunnawa komme farbade gimatiga thumma nazala min as-safa ila al-marwa den ekalefan safa farbadan faba wadagen fi marwa farbada di malad wadagat mattaka hatta idan sabbat qadamahu fi batn al-wadi den e wadi ga evvar wi hisaban kalefanu ge fampul for hindu e zamanuga e farbadaage deeterakuma gina bodu tanen no miharu etan oti evvar goffa miharu den edemedugo waradiguwane evvaran onnatan eruga miharu innane mi fehikulaage laiten lafe innane duwela tan kol madum duwela tan koluga isharate koffa inna etange nan alamai lafa ei fehikulaage de lait e fehi edemeduga duwelen jena madum kurige ei hama farbada e farbadan aadeveni madum duwefa miharu etakunin nan farbade miharu nan ham evvarakan eta gos marwa farbada isna kuda tan kolemi hatta idan sabbat qadamahu fi batn alwadi sa'a kalifanu ge fam pulu wadi ga hamajehi jehinduga kalifan madamadu duam fetteviye ei miharu nan alamai feikulaga lait e timburi ge isna timburiyan innane hinge go fortamburiya devanaburiya timmanaburiya komme tanakosinan hama elait ama etanuga edemeduga duwelun ei mustahab wegen wakam ei hajara edemeduga duwe wadagen nabi ekanta sunnate gotuga lavwa fewani hatta idha sa'ida masha ila al mar'a den kalege fanu farbaden ara wadagen duwefa ara wadagen fi fa'ala ala al mar'ati kama fa'ala ala as-safa den kalege fanu marwa farbada matiga safa farbada mati kan takuravi gotakan takuravi hama eduwatan e gotav vidalwiye ei kurige kiitanen nu kiyene ei inna as-safa wal marwata e ayeten nu kiyene adi abda bima bada Allah bi etanes nu kiyene kalifan farbada maccan ara wadagen hure e vidalwi kalimata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu e ba hama eta ane so marwa farbada matigas kiyani tim fahru kiya feden emiha ko beenun duaen eta kurambi فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم الترويه den adimi hadis ge bay vejje es waraddi go bay den muhimmu nuqtami bayan qurani miharu falamma kana yawm at-tarwiyah den yawm at-tarwiyah ge do ei hajjumahu ge avwana do tawajjahu ila mina asabe kal mina ya dimala kurimati lawafi mina dimattaka mina wadagat mattaka warakib an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adina rasulullah sallallahu alaihi wasallam se kalifanu ge jamal kola ei qaswa ekunu jamal kola sawar wadagen fi fa salla biha adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha wal fajr den minage kalifan kuraviye mendur namada asr namada maghrib namada isha namada fatis namad ei edwahu ekko hindunu daani gos etanga tibeni edwahu fatiswe aneddohu ali wanden irwarande etanga namad qurani qasru ko ekama komme namade se namade ge wagutuga
ثم مكث قليلا دم كودا وغت كولغا مناغا هيدا كروا فيه حتى طلعت الشمس اي ير اراف مدان دم فاجاز حتى اتى عرفه دم ميستكون كليفان هود دوا في عرفات الديوما دم ميستكون كليفان عرفات وداغن فيه فوجد القبه قد ضربت له بنمره دم كليفان اتكا خيمه تيار كروي فاوي نمراغا ميار مسكيتن උනානේ තාංග බොඩ නමිරා මස්ජිදු නමිරා කියන්නේ මිස්කිත මිහාර වරබ් බොඩ මිස්කිතෙන් මස්ජිදු නබවිය වරස් බොඩ වානේ වරබ් බොඩ මිස්කිතෙන් තාංග උනා නමිරා වරගින මුන්නාර්ත කෙල්ලා ෆොන්න වරබ් බොඩ මිස්කිත හජ්ජ මොසබගේ කනේ තාංග නමාදු වස් කුරේ යන්නේ එයිද මිහුන් උලේ සරහදෙන් නෝඹියා මිහුන් උලේ සරහදෙන් එයි නමිරා කි එයි අරෆාතුම් බේරුගේ තන් ඉන්නානේ අරෆාතුම් බේරුගා නමිරාගේ එෆ්ෆලි එයි අරෆා බින් අනෆලි අරෆා බිම් බේරු එකලිෆාන ෆුරතම එකලිෆාන khayma jehifahuri khayma hedifahuri අරෆාතුම් බේරුගා අරෆාතුම් බේරුගා khayma jehifahuri දැන් වගුතු අරෆාතුගේ අස්ලු වගුතකි ඉරුමෙදුම් ෆිලුමුන් දැන් අරෆාතුගේ දුවා කුරන් එකලිෆාන ඉරුමෙදුම් ෆිලුමුන් අරෆාතෙන් එකලිෆාන වඩාගෙන අරෆා බිම فوجد القبة قد ضربت له بنمرة نمراغا كليفان التكا خيمان هدفه فنزل بها دين كليفان خيمان وداغن فيه حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له دين إرمدون فلا في هندو كليفان جمال كولو جنومن أمر قربا فيه فرحلت له فأتى بطن الوادي دين كليفان جمال كولو سوار وداغن وادي كتر وداغن فيه إبهي أن عرفا بما وداعين فيه فخطب الناس دم ميستكون كليفان خطبة دوا فيه ثم أذن دم بانجي دويجه ثم أقام فصلى الظهر دم قامت دي من دور نماذ كروا فيه ثم أقام فصلى العصر دم أن كاوس قامت دي عصر نماذ كروا فيه إتاعك قرآني من دور نماذ عصر نماذ قصر جماعكو من دور نماذ وقتوغا عصر نماذ قرآني كم من نماذ كده ركوي قصر جماعه ولم يصلي بينهما شيئا ادمدوغا كليفان افس نماذ نكروا ابهي من دون نماذ اصل نماذ ادمدوغا جماعه كربي ثم ركب حتى اتى الموقف دين كليفان سوار وداغن في قصوايا اي كليفان ان ومن هم جهفاوا تنب وداغن فمدان فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات دين كليفانوගේ جمال කොළුගේ බඬු එකලිෆානු ලෙව්වි හිලතක කාදම ඒරෝ එතාගොන් හිලතක දැන් මිහාරොන්නානේ හැම ඒ හුරියාච්ච සාෆ් කොෆේතා බඩු බිමෙන් මිහාරොයි ඒරෝ ආදියෙන් එයි වජාල ජබලල් මුෂාත් බයින යදයිහි අදි ජබලුල් මුෂාත් කියනු ෆර්වද එකලිෆානුගේ කුරිෆුළු මච්චල්ලා වැෆ එකලිෆාන එතාග මඩකොක්ගෙන් ඉන්නේ විගොයි මිහාර බයන් කොත් දෙවන එතාග උන ෆර්වදෙන් ඒ ජබලුල් මුෂාත් එතා මීහුන් අරා හිඟා උල ඇති වේතන ජබලුල් මුෂාත් කියුනේ මුෂාත්ගේ මාන කි හිඟා මීහුන්ගේ ෆර්වදා واستقبل القبلة ذن كليفان قبلة كرمة الوافية فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس كليفان كولان هنبي إر أسندن دعاء كربومغا ادعاء كي وقتكي أي ميستكون نكمتي حالوغا الله روي فآدس دن منجي وقتو وقتو أسلمي هم روم بس جيهن غدكامو بس نورويجا غدكامو بس روم جيهن وقتوغا أي سنة ويجن وقتكي ميهان نورويجا غدكامو بس روم جيهن ei mistakun ronji he baguten Allah hattaka e bagutuga Allah ballawan e ba mihunnan etabbayaku e bagutuga Allah subhanahu wa ta'ala narakai minju kurabane etabbayaku Allah subhanahu wa ta'ala faafu sadevan etabbayaka ei Allah mistakun tahir kurabwa bagutaki ei mammage bandun nikunna fada mistakun tahir kurabwa bagutu arafa bemuga ei emme mai rukun ei hajjuga muli hajjan arafate kiyefoti rasul hadis al hajju arafa hajjaki arafate ei arafane lwejja hajju باطل ويا دنو لي بين حجين هناك عرفات جليتشيا وذهبت الصفرة قليلا دين كدكو ريفلا اسنو هندو حتى اذا غاب القرص دفع قم يكس ريفلا كدكو اسنو هندو كليفان رجوع وداغت متكا سوار ودان وقد شنق للقصوى الزمام حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينه السكينه ඒරෝ එක්කල මීස්තකුන් එකලේග ෆානුගේ ජමල් කොළුගා අයිල්ලු මට්ටකා මී හුඟඬ වහස් තාංග හල බොලි වෙගනෆි මී හුඟඬ අවස් අරයගෙන් ෆි حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله ඒගේ බෝවස් අනෆරාත ලෙබෙන් කාරේෆොති මී හුන්තන් එතාංග බොණ්ඩි වෙගෙන් මීස්තකුන් එවගතුක තිබිවි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු නුදකේ බෑවරු මී හුන් හජ්ජතුල් වදා වඩාගේ ඒ එල්ලක කොමස්වර මී හුන් හජ්ජතුල් වදා වඩාගේ
ekalifaanu deku mattaka ei ekalifaanu ge wadai baddalum wiya etang ei ekalifaanu hajjatul wada madina wada ma timma hen ha do duniya ge hunnavi avhare wada gati ehven ekalifaanu ge wadai baddalum ei ehben mistakum waran halwi koggane fetanga me ulen den kalifan atun ishare kurwa mistakunna dannawni ya ayuhan nas e mistakunne as-sakina madumatiri kame ikhtiyar kurare wa kullama ata jabalan arkhalaha qalilan hatta tas'ad hatta atal muzdalifa den komme farbada ka erdemma gutan hunnani mihen aramu mihen gos egotaviya hunna komme farbada ka jeheba gutu e kalifan maccan arwala ve ei muzdalifa yan atwejja umaddan den muzdalifan atwejja umaddan den mihar bahuga dani mistako muzdalifa magutan hunnani hedifa वागोत की मिहार मागुता उनके बस्ता गिना वेगें गोस मुज़दलिफा हम गिना फार फोरानी फातिस्वान कह रहे हो ए इरोसेर अरफातुम फुरागें इरोसेर अरफातुम फुरागें दामवार गोस एक देतीने जहाँ के हार मिस्ताकुन्ना बाय में होना दिवे हिन्ना आमुको मुज़दलिफा फोरा वार वेनी हिंगा फदामी हम गाड़ी दुल गाड़ी रुम फोराने फसल्ला बिहल मगरिब वल इशा दें इतांग कुरंजी है नि मगरिब इशा फस्को जमा का ए इशा नमाज के वगतुगा एम फरता मगरिब नमाज दें अनेक गमैदी फ इशा नमाज के दरकवाई मुज़दलिफा के बि अजान वाहिदिन ए बंगी के इकामतें दे गमतु ए बंगी गवान एक मख दे गमैदे जिने को में नमाज का गमते वलम युसब्बह बैनहुमा शयअन अदि देमद के कलीफान इव सुन्नत नमाज नुकुरब सुम्मा तजा हत्ता तला अल फज्र दें कलीफान और रोए वडागन फिए ए फतिस वजमदान दे मुज़दलिफा आराम कर ले ये कलीफान हत्ता तला अल फज्र ए फतिस वजमदान दे फसल अल फज्र हिना तबयन लहु सुबह दम फतिस भी हिंदो कलीफान फतिस नमाज कुरवा फिए बि अजान व इकामा ए बंगिया का गमतका बंगे देवाफ गमय देवाफ कलीफान फतिस नमाज कुरवा फिए थुम रकिबा दें कलीफान कसवा सवार वडागन फिए हत्ता अतल मशअर अल हराम ए मशअर अल हराम अत वजमदान ए हम मुज़दलिफा फतिस्वे कुडा हूं अलीवेली में मुज़दलिफा आगे हुन्नाने फरबदें ए फरबदे मिकने मशअरुल हराम एम हुरिया दिवे हिन्नस फेन्नाने दिवे हिन तिबेनी स्वर फरबदे कैरीगा मिहारुस हुरिया दिवे हिन हज को से फरबदे वर कैरीगा तिबेनी ए फरबदे कैरे कलीफानो कैरी वडागन फिए फस्तकबल अल क़िबला दें क़िबला कुरमतिल अव्वा फदआ दुआ कुरवा फी ए सुन्ने वेगन वागो तकी मशअरुल हराम कैरे गो से तांगा दुआ कुरानी रीत को अली बंदे वकब्बरा अदि तकबीर क्यूमा तहलील क्यूमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह फलम यजल वाक़िफन हत्ता अस्फर जिद्दन कलीफान कोळंग हुन्नविये तस्बीह तकबीर कियोमुगा दुआ कुरमुगा रीति कों अली वज्जमदान दे फदफा क़बल अन ततलु अश-शम्स दें कलीफान मुज़दलिफा दो कुरवा फिए इरु एरमुगा कुरिन ए सुन्ना वेगन वागो तकी इरु एरमुगा कुरिन मुज़दलिफा दो को मिनांगन जे हत्ता अता बतना मुहस्सर फहर्रक क़लीलन बतना मुहस्सर दें मी कोम्हें इतना को बनना का कोम्हें नुजिए ने मीदें कलीफान वडागन ने मागमतीगा बतनु मुहस्सरे क्यों वादियंगे उस वादियों नानिता फरबदता इतना वडागन फमदान दे फहर्रक क़लीलन देंगे तांगा कुड़ा को तांकोले बारन कलीफान जमल दुवाले फिर सुम्मा सलक तरीक़ अल वुस्ता अल्लती तखरुज अल जमरा अल कुबरा दें कलीफान जमरतुल कुबराया दांगो इम्मागो इख्तियार को कुरवा फिए मिहार मिदन जमरतुल कुबराया हिलाओ के मट्टका ए जमरतुल अक़बा ए जमरा क्या जमरतुल कुबरा जमरतुल अक़बा इसकियान ए बोड जमरा ए मक्का गिफड़ा एम कैरियन हुन्नाने ए जमरा ए बही मक्का एम कैरिया दें जिहेगन दुरा ए ओरी तीन जमरा खडत्तु को फदान जिहेनी बोड जमरा आया हम एगोता अय्याम तशरीक दोस्ता को से में फुरतम कंजेन कुड जमरा दिम्मे दु जमरा दिम बोड जमरा आया एगोता एकम को दिहावना दो कंजेन हम एकनी बोड जमरा है कने दो होगा तंकोले बाबो वाने तांगे ए जमरा हिलाव कंजे हेती ओरी हम में ए जमरा किलाव कंजे हेती हत्ता अतल जमरा दें कलीफान जमरा कैरिय वडागें ए एरु गहें हुन्ननी तांगा गहे मिहार हुना बोड फारे अदि एमे फरता अलवन में इतना देर हुनानी हंकोलं हानी मिहन तीरें हुन्ना मिहन हुन्ना फारे दें वागो तक इतना बाय मिहुना कनवस फोरान दुर्गति में उकामी हुन्ना का ए उका गन्ना न फेन नैरा मिस्तको एचीता ओतको ओन्ना हो इच फावान दंदे उकान उरी हाइच इहराम सेल्लाले वहमी इहराम मती गोन्ना इहराम सेल्लाले हदा रुलिया सती में तना नैर पाकिस्तान इंडिया में पुरानी ये समय शैतान कामा मेरा असले सुन्नत के इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकले फानो के दारिकलुं इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह कुरबम वेगें वडागन नवीरो शैतान तीन तनुं दिमा कुर इब्राहिम के फाना वसवास दिन मट्टका एम्मे दरिये के ती लाइरो एम्मे दरिये के ती मुस्कुले मुर्गा लीबोनु तिकी हा बोडो नु बाकामें हेती कुरांती दानी एजे
ඒගොත වස්වාසින් තින්තනුග ඒ තින්තනුග ඒ ෂයිතාන ආදිමන් ඉබ්‍රාහිම් ෆාන යෝකි ගා ඒ සුන්නතෙක් ගොතුග ලව්වා ෆෙරි තින්තන් එවුනනි ෆා කොෆා දෙම් මිස්තම කුරනේ හැම ෂයිතානු කම නම ෂයිතාන කො මාරෝය බුනානේ ෂයිතාන කො මාරෝය ඉන්දියා පාකිස්තාන එමින් අතු ගොන හුරි හැච්චුම් කෑව දාන ෆෑවාම් වෙස් ගානේ ෆෝන් කුඩා වෙස් ෆෑම් දාන බෑ මේ වෙස් බයි මෙන් දවස් දෙකක් දාන හුරි හැච්චුම් උකානේ තිමයාගේ ඒ වගුත එමින් තිබෙන එක සිකුඩි ෆර්දායෆා මස්තු වෙති වෙනි ඒ දොර එෆෙන්නයිර මිහාර හොනනි වර ෆුලා ෆාරේ වර දුර්ග හුරගම් වෙස් ෆාර ජෙහෙන මිහාර ඒ මිහාර වර තරග්ගි කොන් එතන් හදාෆානි ඉලතන් උකි උකිහෙන් ඒති දාන අනෙක් කොලක් කරන්ටුන් හැම හුන්නානි දාගොත වකි තනක ජමාවා ගොතන් හදාෆුනානි මිහාර ෆස්බුරියන් හුන්නානි එතන් ෆස්බුරියා කුරි හොන දෙබුරියා මිහාර ෆස්බුරියන් එතන් නගාෆි ජමරා ඒ එතනු ගවිය මිහුම් මරවනි වෙස් එතන් මිහුම් මරවනි අස්ලු මිහුම් වියානු දාකම මිහුම් නම් රංගල ගොයින්නේගේ තීවේ මිහුම් තමරවනි ඒ වගුතුග මිහුම්ගේ හිතකුණු හුර රහම එව්වස් කහල රහම हम एव्वेस कह रहा हूं नफ्सी नहीं है गियामत का मंजर है नफ्सी में मिगवानी नफ्सी තිවන්නගේ නෆ්ස තිවන්නගේ නෆ්ස සම ඒ මීහඟු මරන් හැම ගෲප් අත්තුගේ මීහඟ ඉෆාලානි කුන්නානි ඒ වගුතෝ ජෙහුණු මීහ දුබ්බාලානි මිස්රු මීහම් බස් අදි මිස්රු මීහම් මා නුබාච්චා දානේ තාංග යා බොඩති මීහම් තිවෙනි මිස්රු ඒ බලිකර මීහ ජෙජ්ජාම දුබ්බාලා දානේ වගුතෝ නුබනානේ එක මාරු වියස්සේ තාංග එහෙම වෙගේ මීහම් මරවනි තාගිනා දෙකම මිහාර වර නුවාන මිහාර කො දෙන් මරේ වර නුවාන මි දියා දෙහජ්ජ කොස් නොවේ මීහ කුමාරේ ඒ මිහාර එතන් වර තනවස් කොන් හදා ෆෝන් නාතියේ فرماها بسبع حصات دين كليفان حين هلكولو اللوافيه يكبر مع كل حصات كم هلكولكا اكوغا كليفان الله اكبر විදාලව ෆුරතම හිලකොල එල්ලම් බිස්මිල්ලාහ් අල්ලාහ් අක්බර් කියන්නේ ෆුරතම හිලකොල බිස්මිල්ලාහ් ඉතුරු කොල්ලයි ෆුරතම හිලකොල දැන් කොම්ම හිලකොලකා එකෝ එල්ලා කියන්නේ හැම කෙන අල්ලාහ් අක්බර් ඒ මිදෙන් ගිලින් හිෆාම් හින් එල්ලා මා බාරකස් නෝ සුන්න ෆුරියා කුරුම්බියා එතා ෂයිතානන් ඉන්නානි කිනු එහෙම සුන්න ඉබ්‍රාහිම් ෆාන්ගේ සුන්න ෆුරියා කොල්ල මට්ටක උකන් ජෙහෙච්චෙන් بسم الله الله اكبر فرتما هلا كولغا دين كوم مك هلا كولا كاي هو كيان الله اكبر مثل حصل حذف اي كودي اچ سال مه උකා ගොත හිලා කොල කුඩ මඩ මිහ එහා බාරක යසන දැන් එතාගේ උන්නාන මිහාර වාලු ගඬ හදා ෆෙන්නන වර රීච ස්පන්ජ් යහගෙන උන්නාන ඒ මේ ෆිතේ තීවේ බයි මිහුන් එතන කෑරියෝ මේ ෆිතේ නිය තාග ෆිතේගෙන් වෙස් බයි මිහුන් ගෙල්ලුම් වේ එවක මිහාර ස්පන්ජ් යහ මිහාර කොෙන් ගෙල්ලුම් නුවානේ තාග දැන් අලගොනමස් මුලින් හැම එමෙ ෆසෙන් කෑලෙ වෙනි එතනක් ගොස් හැම වර මිහා බෝවාන ගෑකට ෆුලාවානේ ෆාරු එතංග හිල කොළොත් බහට්ටල වර ෆසෙන් කෑලෙ වෙනස් මිහකම දකුලස් නවාන එතං අතු ජෙජ්ජක එකම දුර්ග හුන්නර වාගත කිය අන්න මිහුන් ජෙහෙ ගන්නාර එඹර ගන්නාන් දුර්ග හුරගෙන් වර උඳ ගුවාන කම ගින මිහුන් මේ වාගත කිය ෆෙන්නේ රම් කා ගන්නා කෙත්තර කම නෝර ඒ වර කියා දිනස් අලගොනමෙන් දිවෙහින් ගෝයාගෙන දාරව සම වර කියා දී ෆ මිහෙන්නේ ගොස් මිහෙන්නේ දිමා කුරානේ තනු හැම ඒ වර චාටා එක්ක කුර හැගෙන කියා දිනස් නහදාන බුනාගොත අම එතන් ෆෙන්නරහ එහෙම මිහ ගොතන් හැම මිහ බස් මොයා ගන්නා නෑ එතන හැම ෆෙන්නරම කෑ ගන්නා එම්බයි මිහ ගතන ගෙල්ලෙගෙන් වෙසුලන් ජෙදෙන් නැසි යකොන් දිද හුන්නානේ එතංග දිද දොරත් දා අංගා ෆොන්නානේ හොරි හැම සුකෑනි මේකෙන් දිද කෑරි කොම්මෙ ජමරාකම් කෑ رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر دين كليفانو මිනාග හුන්නානි සබහ කුරවේත මිහාරු සබහ කුරාත හුන්නානි මිනාග දෙන් කලිෆානු සබහ කුරවේතන වඩාගෙන් ෆිය ෆනහර සබහ කුරවා ෆිය එකලිෆාන් සබහ කුරේ වරබ්බා වර ජමලු ඒගාගෙන සතේක ජමලු ගෙනස්සෝ එකලිෆාන් සබහ කුරමට්ටක එකලිෆානු ගයි පුලුන් සාලිහක ජමලු තිරිහක ජමලු සබහ කුරවිදෙන් බාකි අලිගෆාන් සබහ කුරවි ඒ අලිගෆාන් අන යමනු හිෆාන් ජමලු තේක එකලිෆානට්ටකයි ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا السوار وداكن فافاض الى البيت ده كليفانو گفلا رجوع وداكن في ثم افيضوا من حيث افاض الناس اياتون يعني فافاض الى البيت اي طواف الافاضه كرمتك افاض يعني افاضه نغاف طواف الافاضه اي بڑ جمران هلاو كاف هم ان گتن اناني مكه اي ترتيب اي طواف الافاضه كرمට්ටක එකම මිහාර වාගතකි ඒ දුවහ කුණු කුර වෙන ගින මිහුන්නක طواف ඒ උන්නා හැම එක්කොත් තොජ්ජේ බාරව තිම් බුරිවස් උන්නා හැම එක්කොත් තොජ්ජේ බාරව අම طواف පුරන් වනකස් කුර වෙනවා දෙෆියා එකමකු තින් ගඩිර වරුණා ගන්න තින් ගඩි දෙ ගඩිර වරුණා ගන්න එතං හයි පුර්ජා ඒකම කිරියා හිරලෙ වෙන්නේ හැම ඒ හුට්ටේ සොර ජහ ෆනර මිනට 20 මිනට හැම එක්ගොතකස් කුරියන් නොගොස් طواف කුරා දැන් එහෙම වෙගෙන් දිවෙහින් කුරානි යකි රේ මතින් කුරානි දිවෙහින් රේගඬ දම්වර ඔයා ගොස් දැන් කොළ ලුයිවානේ දැන් ෆහම් ෆහද් දිය දිහෙන් තන් කොළ ලුයිවානේ එකම කුමි තර්තිබ කී කලේෆාන එදවහුගා බොඩ ජමරන් හිලව් කාෆ ඒ බොඩ ජමරන් හිලව් කාර හුන්නානි ගා ගණක
අරෙන් වජ්ජහ ෆොන්නා අරෙන් වජ්ජහ ෆොන් හින්දුනු den kalifan ge fulan wadagen tawaf al ifada kurawwa fi fa salla bi makkah adh-dhuhra min dunama de kalifan kurawwi makkah gaye den adiyes bay imam muslim sahih muslim ga adiyes me vore itura bayan kurawwa fa komme kas mi hisab me ni hadis ulga bayan kurawwa fa mi fotuga ibn hajar rahimahullah